Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani chai ya moto show. Oh yes, kohana tamwirori wa Jos Kenya Official TV netoshoke ori githini wa metambo ino nigetha tukoro tugikumenyithia mohoro mothe maria marathi na mbere thiini wa nenda citu cio kinyaneria na ni ati tugirora mweno wa Facebook maundu no marathi na mbere #ire mwe ya Justice for Jeff na ni ati andu aingi muno thiini wa social media kana nenda cio kinyaneria ni makoretwo magithi na mbere gutwarithia #ino ya Justice for Jeff na hamwe andu aria marathi na mbere ni ma celebrity no kukirora mwena wa aini ni marakorwo meno merelekant na andu gitumi giki ni gitumite andu aingi muno makorwo makingirira aini aya a mugithi ona tukirora mundu gwitwo Gatutura ni akoretwo akingiriro muno na agakinya handu ha gukorwo akiandika ndomereri iri tigite andu aingi muno ningi magakorwo makiareria na agacoka akauga atiriri mwena wa Facebook about this shocking news of Jeff, we are also in shock. Agacoka akauga we condemn this inhuman act. As an artist we are not capable of taking the matter into our hands. We should let the government do its work on this. Agacoka akauga sisi kama musician hatuna uwezo ya kushika mtu ama kumpeleka kwa sela, hatuna hiyo uwezo. Gatutura ni adite na breda tige hiyo hau. Agacoka akauga if one person wrongs hatufai kupigwa sisi wote. We should be allowed to continue with our work normally like any other ordinary Kenyan out here. If found guilty the government will deal with it. Nomba haki itendeke. Na agacoka akandika Justice for Jeff #oire ragithi na mbere no ngirora uhoro uyu ni ati Jose Gatutura ni akulazimikite gukorwa agitetera thutha wa andu gukorwo makiona ati arakorwo agipost poster cia mugithi na iria mafans ake makoretwo makiuga na makorwo makiboycott mugithi ucio nigetha kuona ati haki kana kihoto kia mundu gitwo Jeff ni kianyite kana ni kionekana. Ina ni Jos Kenya Official dugakorwo kima mitambo ni tugukorwo tukikumenyithia mohoro mothe maria marathi na mbere thiini wa nenda citu cio kinyaniria.